Lagip, di napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag, nga umay mang tad-adal, liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip, di napalabas. Hello kada kayo amin papagayam. Naragsak ngayon kay panagdengdengeg. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta ikanbiag ita ket nagapo iti maysa a pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Marisa manipod San Fernando, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti mang subsubaybay kadagiti makaited adal a drama dito'y programam alagip tinapalabas. Ket pagyamanak unay no mapili yumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biag ko nga inak ibinglay ita. Pudno unay anabilag ti kwarta amang impluensya iti biag ti maysa a tao. Adu dagiti masulisog gapu iti silang ti pirak. Nga isupayan ti pakarakrakan wenno pakadadaelan ti maysa a pamilya. Nuapay anakunak ti kastoy palubusan nakman nga rod amang isalaysay kadagiti pasamak. Kastoy man nga rod ti pakabuklan ti amin. Talaga, Janet? Kukwakon daytoy abang? Un ko naklang rodan, mare. Nginginaan daytoy abrand Kan madlaw akabarbaro pay laang. Talaga akabarbaro lang dayta, mare. Kagatgatang ko lang ang ijay Thailand, idinapan abulan. Kitno na minsan ko laan na usar dayta. Ay na! Agyaman ak unay, Mare Janet. Apag husto ti kasar nga atindaran miinton bigat. Addan bag nga usarag. Kasara ko na, mare. Wen Mare, kaanakan nila kay. Ay, mabiit lang ang taikan ka pa iti dress, kan sandal ang maibagay iti dayta abag, mare. Agpaysaw, Mare? Wen, ngam adda ko mapabor adawatag kan ka, mare. Anya dayta, Mare? Ang mga numabalin nga agpakuyog akin ni Adrian ang mapanagpasyar ijay mall. Nakalidlid ay matngamin ti agmaymay sa dito'y balay. Kaya't ko ti rumwar, iso na laang tawan matkadwa. Ay, kwa Mare. Apay, awan ka diti daduma mabalin mo apagpakuyugan. Dagiti amigas mo. Adda, ngam, ay, makaumad amat. Ti kayat ko kat jayman mat bagets. Kat ni Adrian mo tinapilik, mare. Oh, daytoy. Inggatangan nak itipulo. Pantalon kan sapatos. Kalpasan na. Rinikos miti si bubukal amol. Wow! Madlaw ang inginaan dagita manong. Uy, adapay perfume. Katwa na. Angam, apay nga akas lasaan kamot anaragsak. Nagadupay ti ginagkatang naparagan ka. Mail ilangak ngamin itay kan kwa na. Kaslamat ng boyfriend nak iti kasjay at rato na kanyak. Ay, kastaya manong. Wen, nakarkaro na mabainak, hindi nagpasubo. Kabayatan ti pandangan mi iti restaurant. Anya? Inaramid na dayta manong? Wen, kapoy ti panakisarita na. Sinubuak lata na. Ay, panagkunak kat kursonada nakatibalo ako mari ni nanang, manong. Kaslakas ta nga rod, babi. Kati pa kasairan una ti reknak. Kaslamat maragsakan ni nanang. Idinto ta munang adan girlfriend ko. Nagadumot din dati amakan bakit? Ang kakaimas amasida tinakadasar iti lamisan. Nakunamon lakay. Mala, mangan kalaeng amangan. Sa lino nga tinagapuan na iti amakmakan. Intag ni bakla. Sino ang bakla? Ni gay Johan. Oh. Siya gay sigod na amok ija ilay. Talent manager gaya man. Oy, big time nga ron no kasta baka. Wala. Talent manager ko naman.
ado ka no tiigam na nga artista. Kat amaw. Oh, Naibaga na kanyak at tulungan na kanu ni Babay. Tapno madiscover mat kas may isang artista. kat mayat ano kasta bakit? No kayat matianak ta. Sapay managbabayin mo na dya tao. Kan kaslawan mo't hiling ni Babi, ti kakasta banag. Siyak di makaamaw, Danilo. Oh, Naskad lang atong palan na. Iti kasta umasinso tayo mat. Saan kita kastoy alumakay kan bumakitan. Ngam aging ga ita jeepney driver kapailaan. nilaan ka di Babay, ti kayat na pag-artistaan. Wan, ni Babilaan. Ni Mat Adrian, kursunada ni Janet. Janet kunam. Wan, Ha? Tibak ng abalaw ako maren, tibag bagam. wan. Anya, agam kasla anak na ni Drian no bilang laeng. Ay, uray pay. Tinapatag. Masubot tamatan dagiti rigrigat taan ang padakkel kanang papaadal kadagiti duwang nga ampunta. Nanang, anya ka diti ko na yung nga ibagayo kada kami. Uwan nga paiso, nanang. Kitkitaan da kami matlatan. Ah, awan. Maragsakan aklaeng. Ngamen, babaro kayon. Saan lang nga dayta? Nagtataer kayo pa'y anak kao. Kasla kaano lang day di panangampun may kada kayaw. Talo titawan mo ide Adrian. Kani mo Babay, agmay sa atawan na matiden. Isungarod ang kastaunay ti panagyaman may kada kayo, nanang. Pudnuti ko na ni Manong, nanang. Malaksid asaan kami ang nagsinang agkabsat. Naadan kami pa iti pamilya. Isuna laang, tasaan na kayo matan na pagtuloy iti kolehyo. Ngamen, saan matan nga umdas ti birok dya amayaw. Okay lang, nanang. Isungarod nga agtrab-trabaho kami itaga ni Bobby. Iti kasta. Makaurnong kami. Ket ituloy mi ti panagadal mi. Ang amuyo ka day, amabalin nga umasinso ti biyag tayaw, no lakit dit agbalin kayo anasirayb. Ha? Ne, anya ti kayo asawan, nanang. Ay na! Imbag ta si mangpet kamadlangan, Bobby. Kunakit din o di ka umay. Pasensya ka na, Johan. Kaibagbagang namin ni nanang, nga itagayam ti photoshoot para iti ibagbagam ang modeling. Ti amukot inton bigat pa'y day, Jay. Ay, okay lang, Bobby. Awan parikot iti dayta. Kat, kasano, rugyan tayon? Ada pa'y ngamin trabaho. Relax! Madamdaman ton di pa nag-photoshoot mo. Okay? Awan pa'y ngamin ti photographer kan videographer. Ha? Kinasayaat, sumurot ka kanyak. Inta pa'y mangan, kalpasan na, uminom tayo ti arak. Arak ko na? Yes! Apay akas lang naklaat ka. Apay di mo kaya? Kuha nga min, Johan. Ay na, naskan nga uminom ka. Itikas ta, ada pampaturad ta. Nang lunakan ka. Masapul mo ti arak, tapno tumurad ka para iti shooting mo into madamdama. Ha? Kasanong imin aya day ta shooting? Siyempre, jay sexy photos, ah. Itikas ta, makita dati kinagwapo, ken kinamaskuladom. Saan nga ta nakababain, Johan? Ay, awan ti rumbang apagbain ng babi. Siya ti makaam mo. Ikadak amin abain mo. Oh, Bobby, makakigkigtot ka man. Pasulpot-sulpot ka. Apay, awan ka di trabaho. Ada, ngam, jakon simrek. Angam apay, sayang matimay sa aldaw. Kasano, napanak iti ayan ni Johan. Una na ngamin nga iti photoshoot mi iti panagmodel ko. Okay. Imbati ko na. Kasta ngamin una iti panang chancing na kanyak. Anya? Pinanawa kon. Tama nga no, madanog punto pa. Isumit lagayam nga da ka dito eh. Ninanang tumot ngamin. Oh, apay ni Auntie Marisa. Isumot ti mga at apakisamaak da di abakla. Anya? Kaya't mo asawan.
Kaya't ni Auntie Marisa apatulam ni Johan. Wan, ngamin, ingkari na kanina nang apagbalinan na kasikat nga artista. Kat, namati man. Wana, namin anunak nga rodon nga imbaon iti ayan ni Johan. Ay sus, madimot ati kastangar aramidan ni Auntie Marisa. Amangan ni isupay ti pakaisagma ka. Mary, Inasaya at kasaritam ni Auntie Marisa. namin adun na daras ngay naramid ko dayta. Ngam, iso pa iti makaungat. Rumbang lakano agtungpal kami kani Manong Adrian iti kayat na. Anya? Nukas na. Dua kayo kin ni Manong Adrian? Wan, ngam sa balimot kani Manong Adrian. Iretreto na mo't dayjay iti balo abak ng ako marina. Iso na lang, tasaan mo't akayat ni Manong dayjay at Janet. Tsak mo't kayat apumatol iti bakla. Kan may sa sikat ay ayatek. Ay, kat kasarita yung manan ani Auntie Marisa. Ibagayo kin ni Uncle Danilo. Itikas na, makapagsasarita kayo anasayaan. O anya, nagustuhan mo't lang ka di, dagiti ginatang ko aparakan ka, Adrian. Kwa, auntie? Shh! Hani ko naman. Wano, babe. Anya? Ngam? Ala, mapantan iti parking area. Nabanugak nga minan. Inton maminsan tumanin ti panagpasyerta. Wan? Kwa? Oh, adtoy. Awatom da itoy. Nagadun tayo yung kwarta? Wan, allowance mo. Makaamo ka matan no ikamdanan ang kantatang mo. O ala, umaykan. Agidan ta amag na. Kat sa labayin na, ha? Anya? Ngam? Ala, hindi ka nagkudkod. No di mo kaya timang salabay kanya, agkibinta nga rol. Umaykan. Sige. Ngam sapay ko ma. Tamaudin dito yung Auntie Janet. Anya? Ni, apay, di mo kaya ti agnamay, ha? Di mo kaya't nga umasenso ti biyag mo? Pasensya kayo, Auntie. Okay lang kung mano ay ayatan kayo, man. Ngam ti parikot kat saan, man. Arig na kat anak dakon. Diyak kaya't agundawayan ti kinaanos yung kanya. Iso a pasensya kayon. Pasensya, Auntie Janet. Apay aya, adidak kayat atong palan, ha? May ranod tayo mat amin iti pampanunutag. Kin maysa, awam mati mapukaw kada kayo, ngamen, lalaki kayo. Kasanungay matirik nami ang masaktan. Kapoy iti ipapaarami dyan, nanang. Madadalang ti biyag mi, nanang. Kasano ang madadaal kat bumaknang tayo nga road? Saan nga amin abak nang? Ket saan ang nadadael ti biyagda? Saan met nga amin abak nang ket naragsak? Ay tumal na ka man, Danilaw. Na, Imbis atulungan nak amang kumbinsi kadakwada. Saan? Taay ayunam kit din ida. na, Marisa, Sa damat nga umasinso iti trabaho dalaang ita. Nanang, oray kas ano, nalinis ti trabaho mi. Di mat pinadakkel da kami kani tata nga adabuteng na iti Diyos, nanang. Apay nga ita, ket idurduron da kami mutan nga agaramid iti dakas. gusto dagiti anak ta, Marisa. Tumal na kayon. Na, Hoy, si ka Danilo naunday a panawan ti panagan anos ko iti denam. Inan-anusan ka nga uray dinak may paayan iti anak gaputalupes ka. Marisa, Iti imbagam nga ampunan ta dagitoy nga agkabsat. Immanugot tapno agbalin ka naragsak. Inaywanan, inayat ken impatag kayaw. Ngam itatasyak mati agkid-kid daw iti pabor. Tapno guminawa ti panagbiag tayo, didak pa'y mapatgan. Nanang, Awanan kayo kit di tibaen. Awanan kayo iti utang anay imbaga nakam. Marisa, agkalba ka kumalaeng. Pangasim. Itamat laang. Pumanaw kayo dito'y balay ko. Ah. Saan kayo akasapulan? Panaw!
Manungal dawan ti gurigor ko Nagsakit ti bagbagik. Umininumak mat iti agas. Ngam, jak mat latagimbag. Ay na, tirigat na. Agmay-may saak pa'y dito'y balay. Idi, no agsakitak. Kasta unay panagdandanag dagiti aga-amak. Ita, si siyak lang at yan na dito'y balay. Gaputa pinapanaw ko, ida. Itak lang amamiris ti amin. Saan gaya manasaya at tinaramin ko. Nagbalinak ama naging bubukod. Tila ang bukod ko apagragsakan ti pinampanunod ko. Nagbalinak nga abusado. Inabusok ti kinasingpat kan panagayat ti pamilya kanyag. Basol ko. When basol ko ti amin, iso anapukaw ko ina. Tatang, adda ginatang ko ama sida. Uray saan tayo nga agluto iti sidaan tayo ita. Ag-take out modla ni Manong iti daduma pa'y ama sida. Nagsweldo akong tatang. Iso agi matangak iti paborito yo. Agtoy, lechon manok day ta. Ay, nasaya at anak ko. Nagpanglusan ka di tatang? Uwin nga agpay so babay. Ay, Apay kasla naliday kayo tatang. Agsakit kayo kadi? awan sakit ko babay. Malagip ko la di inayo. Kumusta mga tan? Tatang, Kasimot ngagmay-may sa iji balay. ala, di kagda ng tatang. Awagak ni Mary, taibaon ko iji balay. Ibagak ama pan nakitaan ni nanang. Itikas ta, mamon tayo tikas sa saad na. Ken tapnusan kay mutan ngagdandanag. Ay, sige man anak ko. At agiyaman na ka. Awanan niya man na tatang. Uray kas jati naramid ni nanang. Napataglat tamat kada kami kani Manong. Ngamin, no awan kayo nang padakkel kada kami. Saan mo't dakas to'y kasaya tibiyag mi ita. Ang mga noadda kami ti kalkalsada, nagkatang-katang. Hello babe, kumusta? Nasarong-karam ka din ni nanang? Wan, babe. Kinapudno na. At daak pa'y laang dito'y balayo ita. Kumusta ni nanang? Nakasaritam ka di? Anyat kinunanangay. San ka di ang nakaungat? Babe, masakit ni Auntie Marisa. Anya? Panagpunagkatnaskan ang maipan iti ospital. Manunga aldawon nga agurigor. Sakit saan anang nangan. Sa balin tigyar na, babi. Anya? Sige, umay kami itamat laeng. Urayan na kami ditan babe. Sige, babe. Agan-anad kayo. Wen, agyaman na. Ala, urayan na kami ditan. Kumusta ang tirik na, Marisa, bakit? Danilo, ada ka dito'y. Wen, kadwak na kita nakta. Sapay ko matadi kagong unget Imay kami adagos. Apaman nga inyawag ni Mary ti kasasaad mo. Saan? Sa anak nga agugat, Danilo. Maragsakan akit di Nanang, no kasta, di na kaming kaungat nanang. Saan, anak ko? Katsapay ko mata mapakawandak. Kastamat kan ka, Danilo. Si papa kong babakagkit daw, iti pambakawan ka na kayo. Marisa, Pakawanan dak. Gaputan na sisirap, dagiti matak, iti silang tipirak. Natitilang tilapayag ko, iti kalansing ti kwarta. Isuasaan kayo anaawatan. Agam, ita,
naamiris ko tinagpintutak. Si sasaganak nga agbalbaliw, basta agsubli kayo itidanak. Pag-aasiyo, tagsubli kayo dito'y balay, anak ko, Danilo. Ipatpatag kayo unay-unay. Nagsubli nga rod dagiti agaamak iti balay ket nagdadan na kami matlaang. Intuloy da tinagadal iti kolehiyo ket naalada iti scholarship ti universidad a nagadalanda. Gapu ta basit laeng matimatmat gadan mi nga agasawa, nagworking student pay dagiti agkabsat tapno malag-anan kami iti magastos. Ket ita agpadadan a professional. Naggraduar iti criminology ni Adrian ket may saitan a pulis. Nakadistino ita daytoy ijay Nueva Ecija ket aginnawid latta ditoy La Union tunggal off na. Nimot babi, naggraduar iti marin ket may saitan asiman. Dandanimatan di panagkalaysada ka ni Mary. Nuda kami mat ka ni Danilo, makunak anapintasan ti biag mi ita. Ngamin, nakasuporta mat dagiti dua nga anak mi. Inyalaan da kami iti mini grocery nga isu ita ti pakakumikuman mi nga agasawa. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma, ta nakaibatiak iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Tuy pagayam mo, Marisa. Ken ka pagayam, Marisa. Naragragsak ti agbiag no ammo tayo ti makontento kadag iti banag nga adda kada tayo. Awan ti marakrakwi no madadaal a pamilya no ammo tayo ti makontento. Imbaglangan ta nakaamiris ka adagos ket naikkan ka pa iti gundaway nga agbalbaliw. Kablaawan kayo iti balligi dagiti inbilang yu nga anak yu. Nga oray saan nyo idakapkapin ket inayat kan inpatagda kayo met kaspudpudno adadakkelda. Alakastan pagayam, Marisa, ket pagyamanak unay tiing ka pa ng ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Ti pakasaritan nga inta ikan biagita ket naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Roda, manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kablaawan kayo man pay amin nga awan ti malabsan. Naawi sakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko maipapan kan ayat. Kidawak ngay ligad na kumalatan itinagan a Roda. May saak kadag iti makunkuna nga NBSB wenno no boyfriend since birth. Balay iskwilaan balay laeng ti ayan ko. Din makkelak ngamin kas makuna a Kristiyano, isu nga awan unay ti makuna a barkadak. Adaman ngam iti laeng simbaan, numat iti pagadalan napili laeng. Sa anak a mahilig iti nightlife, sa anak matlaeng a mahilig nga umatindar kadag iti family occasions,
kas kuma iti reunion, kasar ken dadduma pay. Kunaan siguro dagiti dadduma a boring ti biag ko, banag apod numet. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak man nga rod ti agsalaysay, ididandani akon agturpos iti kolehyo. Kastoy man dagiti pasamak. Anya madendag ita simbangput nga order mo, iha. Nakadumot daytan. Ha? Ay, kwa mama. Order dagiti customer ko dagitoy. Kasta ka di. When mama? Ay, napay mo't nga minamasapol nga agla ko kapaylaeng. At damot it-itid mi kan ni papam nga allowance mo. When atap no makatulong akmat kada kayo. Pandagdag allowance ko matlaang. Jakmat kahit abasta gastusan latan dagiti itadyo. Iso ang masapol ko mati extra income, mama. Nang runa ita, taada ako ni iti kolehyo. Sige. Sikat makaam mo, iha. Basta di mo ko mabaybayan, ti panakadal mo. Wan ka di, mama. Awan ti rumba nga pagdanagan niyo. Ngamihin, igagaad ko mati agadal. Rumbang laeng, iha. Saan ka pa'y kumaamaki boyfriend, ha? Tuladong dagiti kakabsat mo. Sadan tula nakiayan-ayat, di nakagradwar ken naadaan-dan iti natalged at trabaho. Wen ka di, mama. No worries. Amo yung mat abalay iskwelaan balay laang ti ayan ko. Isong awan ti rumba nga pagdanagan niyo. Yes, hello? Ma'am Roda Castillo? Wen sir, siyak da ito eh. Shopee delivery, ma'am. Ah, okay. Mga anya oras mo nga ta nga i-deliver, sir? Ma'am, ada akong ditiruarte balayo. Ah, kasta ka di. Mabit lang nga roda. Umaya kon, sir. Sige, ma'am. Thank you. Oh, anya nga manandag itawit mo, friend. Hoy, agsisinumbangir mo, tibit-bit mo. When friend, order dagiti customer ko. Mapan ko i-drop iti dropping area. Aya, malala. Mutoy nga rin dagiti na duma. Tulungan ka na mga wit. Kasi ka mo, friend. Sige man nga ron, friend. Katagyaman ak unay, ha? Awanan yaman na, friend. What are friends for? No di ka mo tulungan. Ah? Wen nga ron, sana bale. Tailibre ka iti merienda itun madamdama, friend. Merienda lang? Ha? Dapat pati lunch. Ah? Ay, katun, Dahil talaga ayam. Joke. Wala, mapandakit din, tani. Idagas na pa'y dagito iti ko na ma-dropping area. Hay, sapay Lunes ita. Ang mga no traffic manen. Tsaka iti maladaw iti pagadalan, ha? Uray siyak mata, friend. Mala, mapantang arudan. Asino ti lalaki ang nakamotor ka na yun nga agsubli-subli dito balay bakit? Agar-arim samot ka ni Roda. Anya? At ayamat. Awan mo't amok nga agar-arim ken kwa na. Ada kasarsarita na iti kalman di tarupayan. Kaslay ni kan na pa iti kwarta. Ket ada inyawa ti lalaki ken kwa na nakaplastik. Diya kamin mangag ti saritaan da ta medyo adayo ak iti ayanda. Dayjay! Apay nga agisem ka. Ang mga nuti delivery rider ti bagpagam. Sino a delivery rider? Dayjay ti mangidil-deliver kadagiti parcel ti anak ta. Nga orderen na iti online. Tay bagbaga da Shopee delivery. Wen. No apay man kami na masapol nga aglako-lako pa'y laang di anak ta. It sa anak ba't nga kurkura nga mangmangta di ti allowance na. Nay na, bayam ka dilatan jay anak talakay. Iso nga rod matihilig na. Ti aglako-lako. Di ka katagyaman, ta business-minded jay anak mo. Saan lang nga dayta? Makatulong pa'y kadata.
Sa bagay matkindi, ay ganda ang mga numabaybayan nanti panagadal na. Gapu iti dayta Shopee. Panag ko na, saan mo't siguro maapektaran ti panagadal na lakay. Akin ba isa? Nanakam jay anak ta. Iso apat siya ka di nabaybayan ti panagadal na. Bale, 2,348 amin ti bayadan nyo, ma'am. Okay. Mabalin ka di nga Gcash man ang tibayad ko. Awan gayam cash ko. Okay, ma'am. Basta agnayon kayo ti 20 pesos para iti pang cash out ko. Uwan, sir. Okay lang. Okay. Pakitype mo ti number mo, sir. Dayta, ma'am. Lawrence Ramos. Daytoy, sir. Yes, ma'am. Okay. Na-send ko, sir. Na-receive ko, ma'am. Thank you. Thank you much, sir. Hello? Ma'am Roda, Shopee delivery. Sir Lawrence? Yes, ma'am. Siyak man ti mangi deliver iti parcel nyo. Okay. Sige. Mabalin ka diya pakidrop mo lang ni Jabalay. Ada ijay ni mama. Ada akpay ngamin dito'y pagadalan. Okay, ma'am. Mga nya oras nga da kay Jibalayo, ma'am. Ha? Adapay mat kiti dumang i-deliver ko. No, okay lakan ka. Mabalin mat nga ora i-deliver kung ti parcel mo. Inton adakan i-Jibalayo, ma'am. Ha? Ay, kwa. Sigaman kit di, sir, no okay lang kan ka. Uwan, ma'am. No problem. Basta sika. Ha? Sige, ma'am, ha. Ag-text kan tulatan, ma'am. No, adakan i-Jibalayo. Sige, sir. Thank you. Bye. Ita lang ang mamingmingak ti rupa da dya rider. Natarmat gayam. Nakasingsingpat pa'y. Saan akas kadagiti na duma rider. Lakay da lang arudan. Naungat kan suplado da pa'y. Naiduma ni Lawrence kadakwada. Naisam amang itultulod kadagiti parcel ko. Iso ko maakanayon ti makaala kadagiti parcel ko. Iti kasta. Isumat akanayon ti umay mangitulod dito'y balay. Jack man amo. Kasla nakalaglag ang tiriknak kan ko na. Jack paikit din malagip no namin ano ang nagsubli-subli dito'y balay. Gapo iti kinaado dagiti parcel ko ngay deliver na. Ay, apay nga Jack matan malipatan ti rupa ni Lawrence. Sabali samat tanda ito'y amarikrik na. Oy, Roda! Sigamat gayam, Ivy. Uy! Blooming kay ta! Anya? Ay, mayat ti aura mita, friend. Manipod na gamam mo ta. Kasla! Italaeng, ang nakita ka iti kasta alangam. Anya? One friend. Uy, in love kan samat. Ha? Sigamat, Ivy. Tila madmadlaw mo. Ay, sus! Agpudno ka man kanyak, friend. Addan boyfriend mo niya. Shh! Tangwat mo, friend. Ang mga nadamangkangagan ka. Anya ngay kuma? Awan mo dakis na, san ka di? Balasang kamat. Kan may sa karbengam ti agayat. Kan payat. Angam ti saludsod. Asino ti lalaki ang nagasat, friend? Awan, friend. Oh, di nga. Sige ka. Gumurakin ka no di mo ibaga no asino day ta lalaki. Anya? Tinasaya at mapantay di kantin. Ijay ta nga istorya. Okay. Mapantang nga ruda na. Kartingam. Ay na magagaran ako na makaamo iti love life mo. Anya? Roda, iha? Oh, mama, da kayo matgayam. Itay ka payapalpaliiwen. Ha? Agsubli-subli ka di tayan ti sarming.
Sagaysay ka, sagaysay. Abay, ada ka di padpadaan na masanga ilim. Ha? Ay, kwa mama. Ni Ivy. Wan, ni Ivy ti ururayag. Rumor kami nga minita. Ada seminar nga atindaran mi. Kasta ka di. Wan mama. Da kayo nga eh. Nakapalas kayo mat. Wen, nagsabat kami kan di papam. Kalpasan na, mapan kami agpalengke. Kasta ka di? O sige, sige. Panawan kan dito eh. Wan mama, agananad kayo. Agyaman na kiha. Kastamad kan ka, ha? Sige, sige. Ti cellphone ko. Sigurado ani Lawrence daytan. Kunak tupay kat. Hello? Hello, ma'am. Shopee delivery. Okay, sir. Umawag ka lang. Noadakan dito'y balay tarumwarak. Yes, ma'am. Ato iti parcel yun, ma'am. Bale, 1,672 amin. Okay. Atoy, sir. Pakibilang mo man. Amangan kit dinukurang. Sana bale na kurang, ma'am. Tinapatagkat, nakita ka manan. Ha? Ay, kuha, ma'am. Ang kula dahi siya, 1, 5, 6, 7, okay, ma'am. Kompleto. Thank you. Aywan gayam. Amangan no mabalin araw dalatan tiyawag mo kanyak. Nakapurpurmal nga minunay ti ma'am. Nangro na kat sa anak mo't a maestra. Uwan nga roda niya. Ang oras siya. Sa anak mo't a maestro. So, Renz, kunam latan. Okay, naisuti ko nam. Sige nga rod, ma'am. Ay, Rods. Ay, Roda ko na ko, ma. Next time to manin, ha? Sige, Renz. Agan-anad ka, katagyaman hak. Uy, friend. Kumusta kayo matungay ka ni Mr. Ryder? Kas iti sigod, friend. Sa kami lang kita no ada i-deliver na a parcel ko. Aywan kayam, ada ipakitakan ka. Oh, ano dahi ta, friend? Adto yo. Oy, sus! Talaga nga in love ka iti DJ a Mr. Ryder, ha? Agasam, adapay gayam stolen shot na iti cellphone mo. Grabe, friend. Makilkiligak nga ron tunggal makitkitak ni Renz. Uy, in fairness, gwapo mo dahi ta a Ryder. Oy, wag ka, friend. Kaaduan kaya ka dagiti Ryder kat pamilyadon. Jak matinggagara ti mainlove kan kwa na, friend. Basta, my heart loves him. Uy, sus! Kabaka ti marukong ko tunggal umawag nga dan itiruar ti balay. Ano ka? Siyempre, ako naman tong si Malande, ag-lipstick kan agpabangluak mat iti makaayayo. Ay na, sika talaga, Roda. Pwera ang friend. Talaga a-crush ko de a rider. Kan panagrik kat saan langan a-crush. Agayatak kan ko na, friend. Uy, wag kang gaga, ha? Amumpay kuma, nasaya at dayta a Renz, friend. Narigat ti mailawlaw-anan niya. Kasla awan meten ti sumangsangpet nga order mo iti Shopee, iha. Wen mama, insardan ko pala ang tiagla ko iti online. Makumikumak ngamin para iti panag-OJT. Iso hajak pa'y masango tiagla ko. Nasaya at mat nga rod no insardeng mo pailaeng ti panaglakom. Iti kasta, may pamaysam ti panagadal mo. Runakat ne, umadanin ti panagtulpos mo, iha. Wen mama, Kumusta mat nga dagiti grado, iha? Kumusta ti panagadal mo? Ti panag-OG team kayat ko asawen. At ka di parikot. no dagiti gradok, kas iti sigod, okay lang mat mama, pasado amin. No may papanmat iti panag-OJT, puyat, ngam okay lang, kabailak mat. Nasaya at mat nga ron no kasta. Mangan kay ti prutas, iha.
Ken natnateng, iti kasta, adda pamigsam nga puyat. Diklikam ti mangan kadagiti chichirya dita, kas kada soft drinks, gabi, sana nasaya at dagita iti salon at mo. Wen, mama. Diyak makakonsentrate iti panag-review. Imatan rin stili naon ti panunot ko. Anya matan. Diyak malipatan ti nakaam-amo arupa na. Iso ti kanayo na malaglagip ko. Kaya't ka di asawan da ito'y akailiw ko na Renz. Ay, nabayag nga minan nga awan parcel ko. Iso nabayag mat asaanan nga may nag-deliver. Anya nga tano, agurdarak iti uray anya ditan, barang iso ti mangi deliver. Wan, kas nangagpa iso ti aramidag. Yes, hello, good morning. Good morning, babe. Ay, Ste. Rods. Na-miss ka, delivera na. Nabayag namin nga awan parcel mo. Apag isumot asyak manan ti nakaala iti parcel mo. Iso asyak manan ti mangi deliver. Ba nagapakaragsak unay, Renz? Talaga? Wan, Okay nga Rod ha. Uray nakmit. Adala i-deliver ko. Sakbay nga itulod ko ti parcel mo. Uray naklabihitan, Wen. sige, Renz. Kat agan-anad ka kumay ti panagmanehom. Bye. Agyaman na, Roda. Bye. Madlawa na puyatan kang energetic kalatamot, friend. Naka-unlimited call kan sama na. Eh, di rabi, Ah? Saan matunay, friend? Sakto lang. Sana all. Blooming kahit puyat. Ah? Siyempre, si Kamama, tinal daw makilkilig, friend. Ay, sus. Talaga pinanindigamon da dya rider, Apay, friend. Nobyum ka din? Anya? Saan pa'y, friend? Friends kami laang. Apay nga, Rod. Ano agsasao ka kat kasla nobyum matan? Sige man, sige man. Kasla laang, friend. Ngam saan pa'y? Kat no manipod adan komunikasyon mi. Saan kami na nagkit-kita? Diyan kami nag-order iti parcel. Gaputa makumikom tayo matan iti panag-OJT tayo. Ibagbaga na nga ron nga kita kami. Ilibre na kano iti dinner. Ang nagkadkadak. Tapay mo't nga yan nagkid-kid ka, friend. Mabainak nga min, friend. What? Hay! Sika talaga. Ti ko na kanya na. Sa kami to agkita, inton makagradwara kon. Kat, anyang iti ko nana, idimbagam ti kasta, ha? Okay lang kano kanya na. Basta agtali na ti komunikasyon mi, friend. Ay, anya matan. Impig sana matan ti todo. Sapay awan payong ko. Imo namat ngaminan ang nagawid ni Ivy. Ay, sambutan na kanu ngamin ti biyahe nga agawid iti lugar da. Ay, kapilitan nga urayak nga agsardan ti todo. Diyak mat kaya agkalintuduan. Ang mga nagsakitak pa'y. Hi, Roda. Renz? Siya nga, Rod. Apay kasla nakikot ka, nakakita ka niya. Ay, ko. Saan man? Naklaatak lang amin. Diyak ninamnaman ti kadam dito ay. Jaran! Ada payong mo? Uy, ginatang ko para kan ka. Anya? Oh my God, itulog ka di paradaan nyo. Itulad na ko na, Renz. Wen, apay, di mo kaya. Kayat ko Umay ka nga, Roden. Agkapayong tan, Roda. Anya? Pilyo ka talaga, Renz. Saan man? Ibagbagak latipod na. Aywan kaya.
Anyang iti plano mita. Kahit ko asawan, kasanong ti datdaton ko kat ka. Ang mga numabalin ang magunod kumutan tinasamit, awan mo. Iti kasta, agbalin mo tan nga official ti relasyon ta. Maawatan ka. Ngam sapay ko mata maawatan nak matrens. Diyak pa'y ngamin mabalin ti makinobyo. Aging ang awan pa'y natalagad at trabaho. Dahit ang amin tingkarik kadagiti dadakkel ko. Okay, maawatan ka matkindi. Agam, mabalin ka di maala o no maamon ti Facebook account mo. Ha? Saan ka di pa'y nga umdas ti panagin inawag tayo ti cellphone? Sa bali latamat no ag-friend ta iti Facebook. Okay. Ngam, saan ako unay nga agpo-post ha? Kan jak mat unay agkom-comment kadagiti post. Awan parikot iti data. Basta ibagam no niya ti Facebook account mo. Iti kasta, i-add friend ka. Roda, iha. Mama? Kauawag lang ni Manong mo, Arodel. Ang mga no, kayat mo kano ti sumrag iti call center. Pagururayam kano iti trabaho nga inaplayam. Ha? Isirek nakakano ni Manong mo iti pagtrabahuan na. Mabalin mat kit di mama, tapno sa anak ang mabakante. Sayang mat ngagpaiso ti aldaw. Uwi na, pangalaan matlaangan iti experience mo. Sige, awagam tungaron ni Manong mo. Tagsarita kayo, maipapan iti day taabanag. Wan mama, awagak to ni Manong Rodel. Kumusta kan? Makumikum kan sakit iti trabaho. Ang mga no nalipatan mong tinagtulagan ta. Ha? Oh, makita? Nalipatan mo no, agin lilipat ka. Saan matrens? Ang amumat, asaan pa yan natalgad di trabaho? Ang Roda, manong mo tinatawan nga agururayak. Renz, no talaga nga iayatan nak, makauray ka. Roda, Okay, kastoy laangan. No maawat ang itinagaplayak at trabaho. Diretso, awan mintis. Datan. Kayat ko asawan, agayan ayatan. kurang na lang, kat ibagam nga urayak ti panlaki asawang. Anya? Nagrigat ka matan nga raman. No saan ka lang ay ayatan, nabayagan na nagbiro ka iti sa bali. Saan ka kadi amadanagan? Nasamit nga wanti agur-uray agunggunam. Gapo iti panagan anos mo amang uray kanyak. Basit lang nga napanawan, Lawrence. Okay? Sige, ibagam day ta Nodan to natalgad at trabaho, agayan ayatan. Wan, promise. Okay, urayak day ta ka nito, Roda. Nagbiit talaga ti panawan. Agmay sa tawan gaya man. Manipod idi nagkinari kami kani Renz. Ano maawat ak iti nataltalgad at trabaho. Kat agayan ayat kami matan. Kamaudyanan na. Regular akon iti trabaho. Tinasayaat. Awagak ni Renz. Maragsakan lakit di iti padamag ko kankwana. Uy, kapayan, friend. Apay nagsangit ka matan. Tsak lang amin malapdan ti bagik nga agladingit, friend. Awan man lang timbaga ni Renz, nga dagaya man kasukat ko. Isugayam adin ang sungsung batan dagiti text kan awag ko kan kuana. Kaputadan sa bali ang babaeng itibiyag na. No jak inistok ti Facebook na. Jak mamuan nga dagaya man sa bali na. Ay, friend, Nagsakit, Ivy. Awan umasping iti
kinasakit na. No, sino pa iti agay-ayat iti napudno? Iso pa iti malukloko. Awan pa inday jay arens. Di na mo atong palan dagiti Karina. Manangal lilaw. Friend, maawatan ka. Angam, maawatak mo't ni Renz. Nabayag mo't ngaminan, friend, nga agar-aram ken ka. Angam, awan mo't husto nagkinaawatan nyo. San ka di? San mo't nga official ti relationship yo? San ka di? Iso di mo kumamot babalawan ni Renz. Aklunam nga damot basol mo, friend. Ivy. No kumata sinong batang pailaeng iditi datdaton na ken ka. Amangan no saan nagbirok iti sabali, mangibaw ingan na iti panagayat na ken ka. Nalabit nga aging gaita ket da kayo pailaeng. Angam, anyangay nga rod friend. Talaga kas tatibiyag. Ano sama? Dadamot basol mo. Panunutom latan, asaan siguro ada kayo tinaituding iti tunggal maysa. Saan ka di? No kaano ang nakasagana akon, isumeten ti panangikulasay ni Renz kanyak. Nagsakit, Miss F. Nagsaem. Nasayang laeng dagiti kilig moments ko. Nasayang dagiti ragsak ken planok para iti masakbayan mi adwa. Nagadu ti agar-aram kanyak ngem isu ti inpang pangrunak. Ngamin ti ammok ket isun ti lalaki amang idatag kanyak iti altar. Ngem nagbidutak. Aklo nakmatkit di nga addamat basol ko. Damag ko ang nagkalaysada kanon iti babae anang isukatan na kanyak. No kumata adama ko na a time travel, isublik ti amin idinagam-am mo kami pay, ket siya kon amismo ti agaram kenkwana. Makatawan matan tinapalabas manipod daydi a napasamak. Iti agdama ket makunak a nakamove onak matan. Namin pinsanan a nalipatak ni Renz. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Roda. Ken ka pagayam, Roda. Makaisemak dito'y pakasaritaan ti biyag mo, pagayam ko. Alakat talaga siguro asaan ada kayo ti agkagasat. Pinagtagpo pero hindi tinadhana ako nada iti Tagalog. Husto laang siguro a pinaguray mo. Tano nagdardarasudos kayo amangan no saan ka nakalpas iti panagadal mo. No nakabirok iti sabali, talaga asaan ada kayo tinaituding para iti tunggal maysa. Enjoyam pailaang ti kinasinggal mo akadwam ti pamilyam, ken gagayam mo. Ag-focus ka iti trabahom. Panunutam ti masakbayam aging gaadumteng ti lalaki a para ken ka. Alakastan pagayam Roda, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agiyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag
adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan, kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yo papagayam. Iti daytoy agundaway, may samanan asurat ti inta ibasa kan ikanbiag, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ngamsakbay na, makablaawan man pay ni Ma'am Priscilla Yuson dita Paniki Tarlac, ni Ma'am Elma Rodrigo dita Taiwan, ni Ma'am Adela Vergara kan ni Ma'am Arlene Gutgut dita Hong Kong. Makablaawan met ni Ma'am Imelda Velasquez dita Saudi Arabia, ni Ma'am Aida Garcia dita London, United Kingdom, kastamatan ka ni Ma'am Mary Jane Gahete dita Malaysia, ni Ma'am Leonora Bautista dita Binalunan, Pangasinan. Makablaawan met ni Sir Ruben Dayog, ni Sir Abraham Agner, kastamatan ka ni Ma'am Florenda Gaspar. Makablaawan met ni Ma'am Nanette Hasmin, kastamatan ka ni Ma'am Analisa de la Peña. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, taadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg. Bueno papagayam, ti surat ngayon ta ikanbiag ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan, a Miller, Manipod Probinsya, ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin makablaawan kayo man pay iti naragsak ken na bendisyon nga aldaw. Ilinged na kumalatan iti nagan nga Miller. Sapay kuma, tamapili yumat nga idrama to'y padas ko. Padas, may papanken ayat, nga uray adon atawan ti naglabas, kadyak topulos malipatan. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag salaysay. Agyaman na sinong bata mo't lang ti ayat nga datdaton ko kin ka, Jenny. Napanagnagak namin ti kinapod ng mga gayat nila. Isa rumbang nalangarod ang magunod mo matten tinasamit nga wan. Itinabayagan nga idatdaton mo kanyak. Sapay ko mata din aktupal daangan. Namnamaam day ta, Jenny. Si lang ti babaeng ayatek, aging gatong palbiyak ko. Si ti umuna, kan mauding ayat ko. Di kan tulong dahang iti dinak. Ikarik day ta ken ka. Agyaman ak Miller. Ikarik, asikamat lang ti lalaki nga ayatek aging gatong palbiyak ko. Awan to ti makapagsina kadata. Saksi day ti lugar kadagiti sa pataken karing karita. Ket sabay ko ma, dating to agbaliw day ta panagayat mo kanyak, Jenny. Awan to ti agbaliw, Miller. Sikatigamang ko. Kat ipatag ka aging gat maudi nga angas ko. Ikarik day takan ka. Sa dino man ang tinagapuam, Jenny. Papa, Nakisinlarak ka kadimanen, iti jay ama mirmiraot. nabanugak papa. Kaya't kunti agi na na. Natangken na talaga ti ulom. Talaga ka di adinak ipangpangag, ha? Papa, ay ayatag ni Miller. Ha! Minamag a klase ti ayat na ita, Jenny. Anya nga iti masakbayam to iti jay ama mirmiraot lang. Anya nga iti ipakanantukin ka. Root! Papa, Sinam sa dyan lalaki, no di mo kayat nga dadaga sa mapasamak ka ng kuwana. Papa, agin inayat kami ka ni Miller. Pangaasim, tadida kami kumamatlapdan nga ginayat. Iha, ang panunot ka man anaimbag. Saan ang maibagay na dyan ang Miller ken ka? Maglang tayo! Iso akong bang nalaang nga rod, abak lang met akas kada tayo, ti pakiasawam.
Sangket nga di may isalang ang mamirmiraot. Papa, Ulita ka, sinaam day jay Miller, no di mo kayat nga dadaka sa mapasama kinkwana. Ammom! Noon niya di kabailak nga ramidan. Saan kumaratang kantulong? Nawatam! Si kakadit ti ina ni Miller, ay uwan, sir. No, ti anak ko ti sapsapulan yaw, awan ditaw, simrek ngamin iti pagadalan. Ay, anya ka diti masapul yaw, sir? ibagam iti mamirmiraot nga anak mo, taataywan na ti anak ko. Ha? Saan ka mo't sigurado lang? Tapno di mo mangigtimbaga. Ti kinunak, ibagam iti mamirmiraot nga anak mo, tataywan na ti anak ko. Saan amay bagay ti anak mo iti anak ko? Ngamin, mamirmiraot kayo lang. Nawatam? Ay, saan kumabatakas ta ti panagsasauyo iti anak ko, sir? Pudno ang marigrigat kami laang. Awan dakas nga intensyon ti anak ko, iti anak yaw. Awanan talo pa sa o! Basta ibagam iti anak mo timbagak. No di mo kayat nga dadak sa mapasamakan ko na ibagam timbagak. Nalawag mat siguro ken kantay ta. Apay ka, Miller. Itay pa di ka makaid na. Sang kakitam ti cellphone mo. Sakit pumanag na ka dito'y salas. Diyak man na muna lang. Kasalamat ang tanaganak. Dagasin na kumaita ni Jenny dito balay. Tarumar kami. Aging gaita. Awan pa mo't lang awag kan text na. Sapay di na sungsung batan na kita awag ko. Ay urayam laang, Ang mga no pa umay day jayan. Sa balit agparparit na kanyak narang. Ha? Mapanak sa langin ni Jebalayta. Ay, saan anak ko? Laglagi pam ti impang tatyama ni Jenny kan ka. Di ka kumayagar aramid iti mabalin na pa kay sagmakam. Nanang, amangan mo't naadakitin dakas na napasama kini Jenny. Ay, akalma ka kumalaang anak ko. Patsag nga wandakas ang napasamak ka ni Jenny. Ang mga nuadalag sa bali apaka kumikuman na. Umawag tumatlaang dayjay. Oh, alam ba ito nga envelope, Jenny? Anya tilinaon da ito nga envelope, Papa? Ay, kita ba? Tap numaamuam. Passport kan plane ticket? Anya di kaya tasawan da ito, Papa? Mapantan ni Amerika, iha. Ijay mo nga ituloy ti panagatal mo. Nasasayam na lang ijay. Tanalalaing dagiti manursuro. Sana bale, tadamat ijay na antim nga hilda. Kastamit ten dagiti kasinsin mo. Papa? Di na kuman pagpungtutan, Jenny. No kayat mo nasayat ka kanya. Agtungpal ka nga rod iti kayat ko. Papa, amo yumat. Manipot pa idi. Tinumpal kon ti amin akayat yu. Iya dayuyo kanyak ti lalaking ay ayatag. Awan ka din karbangak nga agayat, Papa. Saan na ka amabiyag iti ayat-ayat lang, Jenny? Tandaan ang data. Usarimot aday ta utag mo. Iti kasta. Ad-adang agprogreso ti biyag mo. Mamin ano ka ding ibagakin ka nga awan na saya at masakbayam iti na ijaya tao. Papa. No saan kumanat ang kanti ulom? Diyak kumamit aramidan ti kastol. Pakawanan nak, Miller. Nga putdan tanti relasyon ta. Saan, Jenny? Pang-asim. Di na kumamit trabakan iti kasta. Tsaka kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Iso ang masapol nga agtong palak iti kayat ni Papa. Amumat ang napatig ka unay kanyak.
Si kati amin ko. Si kati biyag ko. Iso pangasim, di mo aramidan ti kastoy. Ay, ayatan ka matunay, Miller. Amo matay ta. Nung ipapam ti parikot. Sige, may karigatak akasarita ti amam. Ilaban ko ti ayna ta, Jenny. Nakasagana dagiti papeles mingag pa Amerika. Kati jayak matan nga agadal. Anya, lugas ta, panawanak. Panagkunakit na sa isayatan ti kasnoy. Ngam ti pagaramidan na kay ti dakas ni Papa. Amok na niya ti kabailan na nga aramiden. Nagsakit. Ngam nas ka nalipatan ako. Nalipatan ka matan, Miller. Nalapit asaan adata ti para iti tunggal maysa. Nagsakitan. Kasla matutog ti pusok, iti sakit na. Ngam, wala. Palupusan ka. Amo ka pala na amin dahil ito ta, mama. Kat masapol ngagtungpal ka. Gabi ka rin. Nga urayag ti pa nagsuplim, Jenny. Miller, Amom, to kasano, ti kinapatag mo kanyak. Jak lakit ti kabala na mapukaw kay di biyag ko. Iso pangasim. Ta di mo maksukasin ti relasyon ta. Lumasapol nga ilimod ta ita, ma'am. Marami itan ta. Basta ikarim di pa nagsuplim, ha? Kitikarik mat. Ikarik di pa nanguray ko kan ka. Jenny. ay na, magbitla talaga ti panawad saan ka di anak kao. Wan nga ron, nana. Kasla ka ano lang, day di pirme, arigrigat ta. Ita, may sakan nga tornay. Malaksin iti day ta, at napayin bukod mo ang negosyo. Narangaya, ti panagbiag ta anak kao. Panagkunak, panawin mo't siguro ang tapno, asikas wamot ti bagay. At dahi ta kayo man, nana. Di mo't napagsasaritaan tayo na itabanag. Mapanan ti tawan, anak ko. Kan may sa, bakit akon? Asino tungay ti kadwa, minto nawahan akon? Nilaang Jenny ti umuna kan mauding ayat ko, nana. Aklunak ngaging gay ta. Or orahit pa ilang ti panagsublina. Anak ko, ang 20 na taon ti napalabas, manipod pimanaw na Jenny dito'y lugar tayaw. Di tayo paikit di amo, ano si bibiyag na pa'y? Awang mga rod kontak mo kenkwana. Anya nga iti amaw, ang mga no adakit din bukod na pamilya ija Amerika. Jak tulad tamapnak. Aging ga makapagsarita kami, nanang. Insan Jenny, sumurot kanto kanyak inton bigatwan. Sa dino insan? At the party apapanak. Sumurot ka, barang makitam tumatan ijay ti lalaki aparakin ka. Di mo ibaga nga aging gayta kat dadjay pay lang amilar ti linaon ti puso kan panunot mo. Jak ilibak day ta insan. Amumat, saan ka di? Ay sus, masigurado nga dan pamilya na day ta amilar ija Pilipinas. Iso nga rumbang nalaang alipata mo ninsan. Sayang ti kinapintas mo niya. Kitama no? Nabakutan ka na balasang gapoy ti day lalaki. Sayang ti puli insan. Puwera angaw insan ha. Ni Miller laang tilinaon ti puso kan panunot ko.
Iso lang ti umunakan maudi nga ayat ko. Ay, seryoso? Wanitsan, seryoso. Unay daytan nga ayat-ayat? Sana all, insan. Kasanupay ngay dayta nga ayan-ayat. Adda ka dito'y Amerika. Adamat ni Miller iti Pilipinas. Awan mat kontak yo. Di mo matamu no nakiasawan nga agpaiso iti sabali ni Miller. Ay na, nakakaloka ka, insan. Jenny, iya. Papa, Marignag. Ininot, di ba nagkapsot ko? Panagkunak, kat sana ko nagbayag pa. Papa, di kay kumamat ang sawi ti kasta. Kasano akto lang inuawan kayon. Patib ka rin niyo kumatipakinakam yun. Amo kamagasan kayo pa'y papa. Ura di mo ibaga. Amo, maging gaita. Kat ni Miller pala ang dayatam. Papa, Ura kasano, di pa nang ipakitam kanya ka naragsak ka. Marignaglat na ti kinaliday mo. Pagawanan na kumanak ko. Noy niya dayo ka kin ni Miller. Nagbalina ka na ulpit ka rin ka. Tilang bukod ko pagragsakan, ti pinampanunot ko. Itakla nga maamilis, nga dugaya man, tinapasakitag. Pagkawanan na ka. Gapo, talinapdak, ti pagragsakam. Nujak siguro linapdon ti ayan ayat yukin ni Miller. Nalapit, anaragsak kayo kumaitan. Anagpamilya. Kat nakitak pa'y kumada kitang pokok. hustunan papa. Di yun ipilit ti agsaw. Nakarkaro marigatan kayo. Manipon dita. Itat kun tinananay away-awayayo kinimilan. Sabay ko ma. Saan pa yan nalataw ti amin. Dawatag kay kitawan nakto iti pumakawan. Kan kuara. Agraman iti inana. Anak ko. Pagkawanan na. Kuma. Anak ko. Papa! Papa! Saksi da ito ang lugar. Tayan ayat abinukal mi kini Jenny. Pulo na tawen tinapalabas. Manipod da iti naudi ang nagkita kami dito eh. Ay. Inkarik iti bakik. Ngay sulang ti umunakan maudi ngayat ko. Inkarik. Ngay sulang ti babae ngayatak. Aging gatong palbiyak ko. Ngam. Ay. Gustong sakit ni nanak. Panawan matantap mo asikaswag ti bakik. Gamin. Lumaklakaya kon. Mapapanmatan ti tawen. Noon day mo tinapanawan ti panaguray ko. Ang panagkunak. Kasan ko na mauray ti panagsubli ni Jenny. Karbangag matagayat kan payat. Dito ang lugar tinagbalin asaksi ti yanad mi. Iso da iti matlang ang lugar. Ti mga saksi. Iti panangtid kun iti waya-waya kadagitirik namin. Panawan mo siguro. Tapno waswaso kan. Mila! Ha? Jenny! Mila! Jenny! Ang yaman nagtalagsupli ka matlang. Among ka di nga. Shh! Hustunan! Di mon baliksan pa.
nagsarita kami kanina na Delia. Kat imbaga na aminan kanyak. Jenny, Mil, pakawanan nak no nagbali na ka nalupoy. Katjak in laban kan ni papatyayan ayat. Pasensya kan, no mas pinilik ti madayo iti danam. Anag babawyak, kabay at antikadak ijay Amerika. oh, Jenny. Sakbayan uyos ti hangas ni Papa. Inyunay-unay na nga idanon ko kan ti panagbabawi. Kan ti panagdawat na iti pamakawan. Kadang iti saan anasayat nga inararamid na iti kalabas. Sabay ko mata mapakawan mo ni Papa, Miller. Nabayagan na napakawan ko ti amam, Jenny. Isungan di mo nga rudan panunutan daytan. Napalabasan day chay. Tinapatag kita kita ti ang dama. Kan ti masakbayan. Noon daya panawen ti panagsinata. Jak pulos na gayat iti sa palya babae, Jenny. Kaputa kasing karik di kain ka. Sika, ti umuna kan maudi ngayat ko. Katita, tadakan. Ituloy ta, tiyanin ayat ta. Agkalaysatan, iti kabita na panawan. Jenny. Iti panagsubli ni Jenny, nagkalaysa kami adagos. Nalaos ti panagyaman mi nga agasawa iti Diyos. Ngamin, pinaraburan da kami iti dua nga anak, iti naminsan a panagpasngay ti asawak. Ita, at damoten bukod a pamilya dagiti anak mi. Kat da kami nga agasawa, ti ad-adda a mangay aywan, kadagiti apo ko mi. Dahito man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Miller, ti Sodipan, La Union. Ken ka pagayam Miller. Tinapudno nga ayat kat makauray. Uray manupay atawon ti aglabas. Saan alapod ti uray milya-milya ti kinaadayuna no lakit di taadda talek ken respeto. Uray kasanupay asakit ken saem ti paglabasan addan tulad taragsak a magunod iti kamaudyanan. Kasta ti kinasamit ni ayat iti dua a puso nga agin inayat. Alakastan pagayam Miller, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas.